Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification-ke uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuwona-ke amakhosi i-Kaizer Chiefs udouble velayo kuthiwa-ke i-Kaizer Chiefs ingase-ke futhi-ke isayine umdlali oyi-striker ongokudabuka laphaya ezweni laseNamibia uBethuel Moseu ogijima-ke kuyona i-Black Leopard. I-Kaizer Chiefs-ke sinesikhathi eside imfuna lo mdlali-ke ike yanqonqoza kuyona-ke i-Black Leopard phambilini, kodwa-ke i-Black Leopard yala ngesimo sokuthi-ke yayinethemba lokuthi-ke ngalo mdlali ingase-ke mhlampe iyithole-ke isibuyela kuyona-ke i-Betway Premiership. Kuthiwa-ke njengamanje ingxoxo between i-Kaizer Chiefs ne-Black Leopard okuhlanganisa-ke nayo-ke lo mdlali-ke uBethuel Moseu kuthiwa-ke impela seyifike emaphethelweni. I-Kaizer Chiefs ingase-ke imsayine mayibuya nje la ebikade iyobamba i-pre-season yayo-ke yona update engiyiphethe-ke njengamanje. Like ivideo usubscribe kuyona-ke i-channel, mina nawe asihlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.